Syudadan Borongan, the Honorable Victor Franco. Masaya uhing kuratsa, kaparis an usanaton nga bugto tikang pahay United Kingdom, Mrs. Yoli Webb. Maestro, kuratsa. Gaya na natong primero nga kuratsa para ang kapatronan siyudad ng Borongan 2024. The Honorable Victor Franco ng haniya mabaysay na kapalis, Mrs. Yoli Webb, tikang United Kingdom. Kinulawan ang pamalot.
salamat Mr. Romy Abuda from Llorente and Ma'am Elizabeth Manguba all the way from Australia. Romeo Alexis Deborah, the City Legal Officer, papalisan ni Ma'am Harriet Veloso. Attorney Romeo Alexis Deborah, our City Legal Officer, na nanalo sa Mabalibayan, Ma'am Harriet Veloso. Orang sa mayor. Once again, palakpakin nato na nato magkapareha nga sinayaw han kurag timeless na kurag siya. Attorney Romeo Alexis Deborah, the City Legal Officer, and Ma'am Harriet Veloso, the forever young Ma'am Harriet.